Tiang ikang ekonomine tani muga-muga diparingi manfaat barokah. Tiang ingkang ekonomine dagang muga-muga diparingi manfaat barokah. Napa mawon berekonomi muga-muga manfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'alukal hidayah wa rahmah wal afiyah wal istiqomah wasakinah wal barokah wal barokah tsummal barokah wassalamah. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatan aminatan mutmainnatan rakhiyatan wajma' su'udana ala ma yurdi. Ya Allah, jadikanlah negeri kami, negeri Indonesia, negeri yang aman, damai, sejahtera, dan satukanlah bangsa kami menuju apa yang Engkau ridhoi. Allahumma sabbitna bil iman wal islam wakhtim lana bi husnil khatimah ya Allah, wakhtim lana bi husnil khatimah ya Allah, wakhtim lana bi husnil khatimah ya Allah. Allahumma adkhilna jannataka daraka darussalam ma'a zumratil anbiya wal mursalin wal awliya was salihin wal ulama'il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatana wa auladana wa banatina min ahli salah wal khair. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatana wa auladana wa banatina min ahli ilmi wat tuqa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rizqna rizqan halala. Allahumma rizqna rizqan mubarakah li ziyaratil Ka'bah ya Allah. Allahumma rizqna rizqan mubarakah li ziyaratil haramain. Allahumma rizqna rizqan mubarakah li ziyarati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al hajjana marratan ba'da marratin. Allahumma ij'al umratana qarratan ba'da qarratin. Allahumma ij'al hajjana hajjan maqbula wa sa'yan mashkura wa amalan mutaqabbala wa tijaratan lan tabura wa dzamban maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.